Croeso I sesiwn nesaf Ceredig yn actif. Ni'n mynd I chwarae gêm prynhawn o noughts and crosses. Mae 9 tawel sychu llestri gyda fi lawr man hyn. A draw man hyn mae crysau, melyn neu gwyrdd, toilet roll neu masanau gwyn neu du gyda fi. A nod y gêm yw symud lan i'r grid man hyn a trial cael 3 mewn res. Felly ni'n barod I dechrau. Steffan, Mili, cerwch chi cydio ar beth chi'n defnyddio. Nôl i'r man cychwyn. Eitemau lawr ar y llawr. A wedyn, rock, paper, scissors I gweld pwy sy'n mynd yn gyntaf. Mili, ti'n mynd yn gyntaf. 3, 2, 1, out! Symud mor gloi ni gallu, a neli cael 3 mewn res. Os ydyn ni'n redeg mas, ni'n cadw fynd, a gallwn ni newid un ar y tro. Nôl y tŷ. Newch yn siŵr chi'n yfed digon o dŵr. Trwy hyn, mae'r ddoi yn mynd I mynd yr un amser. The two are going to go the same time. Okay? Make sure you come back to the starting point before you go. Ready? 3, 2, 1, go. Gloi, ni'n mynd I overtake her. She's going to overtake you. Hey. Trwy hyn, maen nhw'n mynd I wneud 3 a wneud seren nôl yn y dechrau. Gallwch chi wneud fel spotty dog, neu squats, neu burpees. Lot o'r gweithgareddau ni wedi wneud yn y fideos cyn heddi. 3, 2, 1, go. Remember your star jumps when you get back. 3 star jumps. Proper star jumps, please. 2, 3. Da iawn. Use your legs as well, please, Steph. Straight mewn I fe. Da iawn. Cofiwch digon o dŵr. Remember, plenty of water. For the last one, I put some socks down at the beginning here for them to go through before they arrive at the grid. They're going to have to do a variety of skills. Amrywiaeth o sgiliau cyn penderfynu ble I dod i'r offer sydd gyda nhw. Ni'n mynd I wneud traed chwim. We're going to do fast feet. They could be hopping, jumping, sideways, whichever way you choose to do. Okay, are we ready? Yeah. 3, 2, 1, ewch. Fast feet, use your arms. I am, excellent. Where's that, Steph? Second on the right. Diolch am ymuno gyda ni prynhawn yma. Gobeithio mae pawb wedi mwynhau. Cofiwch, ewch I tudalen YouTube @Ceredig yn actif I gweld gyd o'r gwersi.